masan chanchin thak lak homte thin thona hi polam beb hilo sunglam le suk thing thoding a hi tin Manipur Governor la Ganesan ingen State Sarkar noya sarkar na semte le pensioner te DA le DT za a somle pali sukpun hita Vahui TV Vaiphei News and Tute Zau Sening do Kim in Sibai ko Hongbuk hi chanchin thalak khom akim zon ale en hitiu India le khovel munkhen khata India adinga Father of Nation Mahatma Gandhi pe ni he jingna mat a hi dung zui in Manipur ale state level in Manipur Governor la Ganesan malat nan hun mat a hi Imphal GM Hall tuni jing kalam dak gi lekim vel in zale som nga le pani channa Mahatma Gandhi pin kum hun mat na chun Manipur gam vai home Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Rajya Sabha member leng pa sana jawba le sim bale gam vai home to minister MLA te le mi poi mo khen khatte le ala pangu hi Zehun ki matna a Governor la Ganesan in again na achun Mahatma Gandhi igel do hun le thing thona hi ingai to na sapen so hi thing thona hi Prime Minister in le angai khok na to Swachh Bharat Mission phudo in ala hi When you think about him, immediately cleanliness will come to our mind. Cleanliness means not only cleanliness outside, वो भी आवश्यक है. That's why our Honorable Prime Minister is very much insisting on स्वच्छ भारत. मैं भी राजभवन के अंदर कुछ स्वच्छ भारत स्वच्छता के लिए कुछ काम करने के लिए मैं भी प्लान किया हूँ. Not only that, cleanliness inside, आत्मशुद्धि, सत्य बोलना. That was the speciality of Mahatma Gandhi. तो ये दोनों की तरफ सोचने का विषय है. So this is my appeal to all the people, and especially when the country is facing the pandemic situation, I appeal to one and all cooperate with the government, particularly with the health department, with the doctors and the medical workers, and see to it that the program is successful, and 100% people must have been vaccinated. So this is my appeal on this particular day. साथ I remember the Lal Bahadur Shastri also, such a great figure, though he was short in height, but he was a very tallest person. Of course, I need not say anything more about him, you all know well about him. I salute both these personalities, great persons. Manipur Sarkar na SEM2 te pensioner insungmi te dearness relief ahilo le dearness allowance DRDA a sumuding te zani October ni khata pat masanga basic pay ahilo le basic pension apat za a pasagi alahi pen chu za a somle pali sukpun ahi DRDA sukpun na hi kumsang ni le somni le ni December ni khat sung in hop li khen in za a somni lege chan sukpun hiding ahi tin finance department in zani order khat ala su hi Department apat pay implementation cell in order apik now dung zui in zani a masapen ading a sukpunding hiza a pasagi ahi kumsang ni le som ni le ni April ni khat apat ani ve na ding a za a 3.5 sukpun hintin at say na ding in kumsang ni le som ni le ni December ni khat le ali ve na ding in za a pasagi supung in akigom a za a som ni ligit hi sukpun hiding ahitin order zon again zomahi Zeliang rong body ading a President Lui Athuan abon may kitana doilo suklat na in alatsen namun Grace Colony tarong mayra paibi le veng sung miten sut mun kiphin na nei in tul that tu te amalam theipen a sui dok ding in gam sarkar king in kiphin na ane hi sut mun kiphin na apang Athuan abon may pin na pa namjinglung abon may in again na achun aman ahin na achan hi in sungmi te ading ahipoi Manipur a cheng khomi pi te
pum khat na ding a hi zoi Hariba hatshiba misak miyam adubo asumba tasay bama wayan biraga serak lobyo habi wapam si tamjari Chutmun ki phinna pangte la kapat Grace Colony tarunga Mira Paibi Executive Member M Zoltha in again na achun tol thate ki mat lozi ka thilong vuilim lawa zing nak lai hi thil no ma hi poi tol thate mat donai lo a higam solkal tak sabji ka hi tin M Zoltha chun again zoma hi CM na tawri ba se akhoi gi Manipur gi mapi maban na tawri ba kho hi se su pen pen de athon na bo mai haiba nu pa si akhoi likai gi damang su kaya muka na bra likai se da mana athok pa taw gani mana sai san puthok kani mirak tin bani na asi taw se ngasi su 2 October se ma gi wasa khiba lei bani 2 October da likai si sengdo kani sumai taw gani aphaba taw gani haina tawram bani adubu thokani haiba khangda bani na sumai da thodok si thokre aduga ma se leikhidere mi na hapire matam du da kanbidere aur oira su ngasi phoba se mi siba magi akhoi di mathau se phajana pangthok pa si pame adu su tawhan bi phangdre ngasi phoba hujik de ngari nambagom da mukta namaga leye pen man da bagi akhoi ngasi se shara ba su ingla ba su khangla ga akhoi gi pen da ba si utpani mafam sida akhoi na yupa hui yen phoba su sira ba di laina na sira di phajana phumira ga tawbani ma budi phumhan ba su phangande mathau loihan ba su phangande sumai na thambi ba se akhoi su ya yaning de aduna karino state ki mapi mapa sing tumin na laihan ba se akhoi su pam de akhoi su ya yaning dre aduga asigum thaudok se Manipur da chingmi tambi akhoi amuk hana thokan biganu hai basi mayam gi Manipur gi oina ai request tau jabani sigum se matung manau se mi aphaba oi na ngai thukpi odoga akhoi Manipur se chingmi tambi akhoi na sem daradi kana laga Bihari nu ba laga sem ga dabra akhoi sibo akhoi na chumhandaradi ma adagi ayang dagi Delhi dagi mi laga chumhangandara asigum thaudok se among han da thukta nanga chikshin biyu abun may hatpa yaninge athon abun may hatpa yaninge athubang matamdani hatpa hagalati asumbang wayel tawriyo CM biren hamhalo CM biren hamhalo chutmun ki phinna achun athwan abon mei ki thana chung a tol thattu amalam theipe na puk do hi hen tol thattu gam sungmi pi te head in god na pi hi hen ti thumal ki zik placard te ale choi o hi khovel pumpi hope Mahatma Gandhi pin kumzale somnga le pani channa to kiton International Day of Non-Violence le National Cleanliness Day huna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gongal na in Imphal Congress Bhawan amat ahi India ading a Prime Minister alahi Lal Bahadur Shastri pinkum zale somle pasagi channa hunle mat alahi MPCC President N Lokin CLP puihoi tu masanga Manipur Chief Minister O Ibobi masanga Deputy Chief Minister Gai Khangam tulai taka Manipura Election Observer Rajya Sabha MP Jairam Ramesh MPCC masanga President MLA tele party adinga mipoi mo khen khatte to famta Mahatma Gandhi le Lal Bahadur Shastri te king in park sa te lan in zana alapiu hi igam sung ki pum khatna suksit a hi lo na ding in ki gol takin ki team na hun khatle ala neyu a hi Zihun ki matna to kiton in Congress Legislative Party puihoi tu o ibobin again na achun Mahatma Gandhi in khovel pumpin amel het khat ahi apin ni hi miten ahead ubep hilaw in United Nations in Non-Violence Day ti a het pinale aneyo ahi United Nations level पृथ्वी लेब खाई वांग लीडर चापत्रब अमेरिका जर्मनी फ्रांस रशिया सिंह खाई वांग पृथ्वी लाइकोब महात्मा जी माना पाजरब मैम पृथ्वी लेबा खुद पाब हिंसा यादव अहिंसा खुलाई पृथ्वी से जॉय तब महापुरुष अखोई पार्टी तौरीमन लई मनाम तो हई मनाम तो Azad ka Amrit Mahotsav Hope Sungin Manipur University Mathematical and Physical Sciences Dean Professor K. Yugindro in Fit India Freedom Run 2.0 campaign Tuni University Campus Traffic Point apat
in thadona alane hi Fit India Campaign Committee and Fit India Club Manipur University gongal na hunmat na achun University Students Union le zillai khen khaten ala opu ahi campaign ading a committee chairman le hi Professor K Yugindro in thakdona hun to kiton a again na achun Prime Minister Narendra Modi in India pumpi a umipite nat le hi ka pat kiven zona ding le dam le hi sel khat hi na ding in ni khat sunga hun chomcha sung taksa ki suk zoina nei hi bolte ding tupin tupna in Union Minister of Youth Affairs and Sports alahi Kiren Rijiju in alapat do campaign hi ani ve na ding in Fit India Freedom Run 2.0 a Manipur University in Panlak ahi campaign in atupen so igam sunga mipite taksa hi cell society hiding ahi tin Professor Y Yugendro chun again hi Fit India habisi ki concept ni si campaign si makhada akoi gi hidalaiba koi India gi nagri khuding mangna no moda kitang khak matam kai thoga about half an hour gumba kai thoga koi chen jong ba tawraga akoi si freedom from obesity, freedom from laziness, freedom from stress, freedom from anxiety or disease. Heirog Assembly Constituency sunga polling station pali apatin Congress Party a vote alapi mi somko pathum NIADP a vote alapi somni lesagi akigoma mi zala somni 10 zani khan amao party chit nu si in BJP MLA Thokchum Radisham alabel tauhi Athak MLA Radisham belte so polling number 33/5 Nombok Sekmai 33/9 Hijam Khunau 33/37 le 33/38 Salung Pham apat ahiu BJP alu thakte so MLA Radisham in kipak taka loblut na hun khat alamang wahi zi hun kimat na MLA Radisham in again na achun ayu mihing ten idam sungo ipoi mo pe no chu taksan na ahi taksan na to mi zale som ni ten BJP la hun bel na chung un kipa kasaw hi tin again hi Clean India chungchang hi mipite he thim sakna le mizo se panlak khom na ding ngai to na in Manipur gam sokal a TA and Hills GAD le Transport Minister Vungjagin Walte in Clean India Safe India kiti thupi noi in Churchanpur Tuibong a District Training Center in Clean India campaign zani hondo na alani hi DC Pawan Yadav le SP Shivanan Survey panna hondona hun matna Minister Vungjagin Walte in again na achun lung thim taksa le ikim vela thil umte hi akikhen theilo khat chu hi zizi kachun ikim vel thing tho taksa ikoi thi na ding in ilung thim ule itaksa teu koi thing tho apoi mo tak zet hi tulai taka Autonomous District Council bill chungchang hi akisai pi department le stakeholders law department le Advocate General Office panna gen khom ngai to khom hiding a hi Bill chungchang hi dan le mol to kitok in ball thading le Bangol in machal thading a hemti ngai to ding committee khat le sim a hi tin Minister Vungjagin Walte chun again zom a hi Hill Areas Committee in recommend abol Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill kumsang nila somni le khat hi Manipur gam Sokal Assembly a pok do chungchang le Go to Hills 2.0 doilo zika kiphinna All Tribal Students Union Manipur at sumin alagongal na chungthu in Zani Churchanpur a CSO puitu te to simte ina gen khomna hun alaneyo hi gen khomna hun achun ansam KSO ZSF HSA, PTC, STC, UZO, ZSNP, le ZSP puitu tele alapangu ahi. District Council Bill kumsani la somni le khat Assembly again khom dinga pokdo ala phallo na chung in lungoy lo na thu achi khom puitu chom ten suklat na alane yu ahi. Zi chungchang ahin at sumin maban kalso na dinga pan alak na zo si a kigol tak pang khom ding in thupuk na lak ahi. Sitaram Jindal Foundation Bangalore Malatnan Council for Advancement of Rural Development CARD Thobal Shetri Leikai Gongal na in Zani Remembrance of Ancestor Old Age Meet and Free Health Camp Hunkhat Thobal Shetri Leikai CARD Conference Hall amat alahi Zihun matna achun Thobal Chief Medical Officer Dr. Y Nokul District Health Society Thobal DNO Home Isolation Dr. M. Rakesh Meitei, NYK Thobal Ading DACYP K. Lokendro le TMC Ward number 3 ex-councillor P. Jiteshwar Ten Zinza Hina to ala opo hi.
Zihun matna achun National Youth Awardee le NYK ading a former district youth coordinator alahi tunai cha a alamul lim W ibo halim lak a pak te lan in zana chibai alapiu hi Zihun ki matna apang kum upate mi somni pakhat taking in CRDA apat blanket khatchit ki pak thilpi in alapiu hi Zihun matna to kitonin kum upatate zunthum le BP test ball in lo le ai le aman be a hopna le alaneyo hi Zani tulihal mayai leikai herong lampia Muhammad Abdul Wahid alias Atel chu lungsi na lowa mel se takatha a na chung a doilo ki phina in tulihal mayai leikai community hall a mi pi hope a gen khomna hun nei alahi Zigen khomna hun achun amo pukna le sepding dol ki het lo andro PS a OC a pet pet a transfer ball hiding in demand ala bolo hi zi chu to kiton in tol thatte dandung zui a godna peding in mi pi chi khomten slogan ala samwa hi Mahatma Gandhi pin kumzale somnga pani channa to kiton in Progressive Alliance thangmei bana pui tu te to BJP Manipur Pradesh pui tu te pan khomna in tunizing kalam in kim vel suk thina thangmei ban yumnam leikai apat khuya thong crossing chan hun alaneyo hi zi hun matna to kiton in BJP Manipur Pradesh adinga spokesperson ke Ram Krishna in again na achun Mahatma Gandhi in India zale nadinga apan lak na te tuni khang thakte le mabana hung khang lending ten het jing hiding a hi api ni hung tun kitahin aladoi ma gam thing tho khat hi sak ding in pan la khom hitiu tin again hi Prime Minister Narendra Modi apin kum somsagi le pakhat tinna to kiton a September ni tarik som le sagi apat October tarik sagi chan a hunmat hiding seva or samarpan abhiyan to kisai BJP Singjamei Mandal Gongal na Singjamei Mandal apat mi zathum velted Singjamei supermarket apat pan in Singjamei ke thil makha mathak le temporary market shed le asivel sukhin na le alaneyo hi Khovel pumpin ato COVID-19 na akipat kiven bit na ding a mimalin ibol thei thilte ho ngai khok thaka bol si ding in Vahui TV lamapatin ikichilo hi zite cho hi le face mask bol jing ding khatle khat fik gu ki ka ding mai mit khut sop thing jing ding cho le COVID dam doi vaccine ki kap thei zo si ki ka pa na akipat dam le bit takin chi go hitiu avela thupi te Thing thona hi polam beb hilo sung lam le suk thing thoding a hitin Manipur Governor la gani sanin gen State Sarkar no ya sarkar na semte le pensioner te DA le DT za asom le pali sukpun hita Tuni ading a Vahui TV Vaiphei News si chanjo hitai entu tezo silabon on mangpha